So spokladanjem venca na pamjatnu plošću u Berkasove i prihodnu programu školjaroh označena 73. ročnica Dnja ošljobodzenja Valala. 73. ročnicu označili žitelje Privinej glavi i Ljubidze venci položeni i na pamjatnik talijanskim partizanom Garibaldijem. Za ročnicu ošljobodzenja Horodu včera večer u Ruskim dome u Šidze otvorena druga vistava maljunkoh Olgici Čižmar zo Šidu i istorijnih dokumentov i fotografijov vjazanih za ošljobodzenje opštini Šid pred velikim čislom naščiviteljoh. Nješka na Švetovi dzenj volonteroh u Červenim križu opštini dodzeljeni nagradi na literarnim i podobovim konkursu školjaroh. Podobovih robotov bilo 310, a literarnih 30. Svjatočnosti prisustvovali kolo 50 volontere, jak i 15 školjara migranti zo Principovca i Adaševcoh. Oni tiž učestvovali na podobovim konkursu, a peršu nagradu dostal školjar migrant u osnovnoj školi u Moroviću.